Ni radiyo Rwanda mukomeje gukurikira tubashimira cyane kubana natwe tugeze mu mwanya wa cya kiganiro makuru cy'umunyamakuru mwabyumvise mu kirango nk'uko bisanzwe ndi Nyirarukundo Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaye. twanzike dute Jean Daniel? Duterurire ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko mu mvaho nshya mu nkuru igira utu Rwanda rwanenze Human Rights Watch ishinja RDF ibinyoma itagenzuye. Muri Kigali Today naho batu Rwanda rwamaganye ibirego bya Human Rights Watch ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gitangazamakuru igihe RDF CAFC M23 niko Yolande Macron yabwiye Human Rights Watch. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye Jean Daniel byandika ko guverinoma y'u Rwanda yanenze raporo iherutse gushyirwa hanze n'umuryango uvuga ko uharanira uburenganzira bwa muntu wa Human Rights Watch yibasira ingabo z'u Rwanda RDF kubera ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ni raporo yasohowe ku wa gatatu w'iki cyumweru aho Human Rights Watch ivuga ko yakoze iperereza ku mfu, ifungwa rinyuranije n'amategeko ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasivile mu gisirikare ku ngufu bibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Xavera. Muri iyi raporo uyu muryango wibasira cyane ingabo z'u Rwanda ndetse ukazigaragaza nka nyirabayazana y'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse ukanazihuza cyane n'ihuriro FC 23 ku buryo wagira ngo kimwe n'ishami ry'ikindi. Hejuru y'ibyo kandi Jean Daniel ngo nta kimenyetso na kimwe Human Rights Watch igaragaza gishimangira ibyivuga. Mu butumwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yasohoye ejo bundi ku wa kane yanenze iyi myitwarire ikomeje kuranga Human Rights Watch. Yagaragaje ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku Rwanda, irimo kudatangaza imyirondoro yabo ukesha amakuru, kutigerera ahabera ibyo uvuga, kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano. Yolande Macron yagaragaje ko uyu muryango udashobora kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo witangarije ubwawo. Ati Jean Daniel, ati muri raporo yayo iheruka Human Rights Watch ntabwo ishobora gufata inshingano zo gukora iperereza ritabogamye mu gihe yirengagiza bimwe mu byo yitangarije. Kinshasa iha intwaro igatera inkunga ndetse igakorana bya hafi na FDLR, Wazalendo, abacanshuro b'abanyamahanga n'igisirikare cy'u Burundi, byose bifatwa nk'ingabo cyangwa imitwe yitwaje intwaro izingiyeho intambara n'akaga ku kiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje yibutsa uyu muryango ko ntaho ingabo z'u Rwanda zihuriye na AFC 23. Hagira ati bikwiriye gusobanuka neza, RDF ntabwo ari AFC 23. Iperereza ryose rikozwe neza risaba kutabogama kugera aho ibintu bibera, ibimenyetso simusiga, kubahiriza amategeko ndetse no kudatangaza imyanzuro mbere y'igihe cyangwa ngo ushyire imbere gusa ibihano. Yolande Macron yavuze ko umuturambye kuri iki kibazo ari ukubahiriza amasezerano ya Washington n'ubuhuza butabogamye hagamijwe kurangiza intambara no kwimakaza ubufatanye bw'akarere Xavera. Guverinoma y'u Rwanda kandi ikagaragaza ko Human Rights Watch hatari isoko y'amakuru yizewe ishingiye ku nshuro nyinshi yagiye irwibasira yifashishije ibinyoma. Yasobanuye ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 n'imitwe ya Wazalendo yose izwiho ubugizi bwa nabi, kandi ko na Human Rights Watch ibyiyemerera ariko ko yahisemo kubishyira hasi cyane muri iyi raporo y'impapuro 78 mu gihe ingabo z'u Rwanda na M23 byashyizwe mu mutwe wayo. Iyi guverinoma ikagira iti raporo isuzuma igisubizo cy'u Rwanda ku mutwe w'abajenosideri ukorera ku mpaka warwo, ntisuzume imyitwarire y'uwo mutwe cyangwa ubufasha bukomeye Kinshasa iwuha igamije kugaragaza amakimbirane y'uburasirazuba bwa Kongo ko atari. Reka ibyo tubivaho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko icyizere ingabo z'u Rwanda zigirirwa n'abanyarwanda ndetse n'abafatanyabikorwa kitapfuye kwizana, ko ahubwo cyubatswe imyaka myinshi binyuze mu gutanga serivisi z'ubwitange, ikinyabupfura n'ubunyamwuga. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Tarifa Rwanda, igihe, imvaho nshya na Kigali Today byandika ko umukuru w'igihugu Paul Kagame yabigarutseho ejo ku wa gatanu ubwo yayoboraga umuhango wo gusoza amahugurwa yahabwaga ba ofisiye bakuru barenga 100 bo mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Amahugurwa yaberaga mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama ni mu karere ka Musanze. Perezida Kagame yashimiye aba ofisiye barangije amahugurwa, agaragaza ko nubwo bagize muri iri shuri bafite ubumenyi nk'abanyamwuga, ubu babonye ubumenyi bwisumbuyeho. Yabasabye kugira intego ari nayo ndangagaciro yafashije ingabo z'u Rwanda kuba zizerwa n'abaturage kugeza ubu. Xavera yagize ati mwaje hano muri inzobere zifite ubunararibonye, none mugiye kugenda mufite ubumenyi bwagutse n'inshingano zisumbuye. Perezida Kagame yavuze ko aya mahugurwa yateguwe kugira ngo akarishye ubushobozi bw'abayitabiriye bwo guhangana n'ibibazo bikomeye rimwe na rimwe biba bifatwa nk'ibidashoboka. Yababwiye ko mu gihe inshingano z'abahawe amahugurwa ziyongera,
bakwiriye kugira imyitwarire ifata ibyemezo byitondewe cyane kuko uko inshingano ziyongera n'ingaruka z'ibyemezo bafata ziyongera. Ati uburyo bwiza bwo gufata ibyemezo bwubakwa binyuze mu bunararibonye bufatanye no kwicisha bugufi abantu bakigira ku makosa no kuyakosora. Yasabye kandi abarangije amahugurwa kugira intego zituruka ku kumenya ibyo baharanira. Ati ku Rwanda iyo ntego ishingiye ku kurinda abaturage bacu n'ubusugire, ari nako dukomeza kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Perezida Kagame yasabye aba baofisiye gukomeza gukorana ubunyangamugayo ndetse bagakomeza kwiga no gutera imbere. Akaba yaragize ati aho RDF igeze ubu ngubu ntabwo hapfuye kwizana, byubatswe mu myaka myinshi binyuze mu gutanga serivisi z'ubwitange, ikinyabupfura n'ubunyamwuga. Ibi nibyo byagejeje ku cyizere igirirwa n'abaturage bacu n'icy'abafatanyabikorwa bacu baho ingabo zacu zikorera. Izo nshingano namwe zirabareba. Abahawe amahugurwa bakomoka mu bihugu birimo u Rwanda, Benin, Botswana, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana, Guinée Conakry, Kenya, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudani y'Epfo, Tanzania, Uganda, Zambia na Jordan. Reka duhindure ingingo Jondaniye. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo RFI, Africa News, Reuters, La Une, Le Canapé, Panorama, Igihe n'ibindi byanditse ko ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI cyemeje inguzanyo ya miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika izahabwa u Rwanda mu gihe cy'amezi 38. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo FMI yemeje iyo nguzanyo ndetse u Rwanda ruhita runahabwa igice cyayo cya mbere cya miliyoni zirenga 35 z'amadolari y'Amerika. Xavier, Guverinoma y'u Rwanda yakiriye neza iki cyemezo ndetse igaragaza ko iyi nguzanyo igamije kuyifasha guhangana n'ihungabana ry'ubukungu n'izamuka ry'ibiciro ku isoko mpuzamahanga, ahanini byatewe n'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati. Jondaniye, iki kigega FMI kigashima ko ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje kwitwara neza, aho mu mwaka ushize bwazamutse ku gipimo kirenze icyari cyitezwe bugera ku 9.4%. Nubwo bimeze bityo ariko FMI yagaragaje ko intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ishobora kugira ingaruka ku bukungu bw'u Rwanda bitewe n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli n'ifumbire ku isoko mpuzamahanga, ibishobora gutuma ubukungu bw'u Rwanda bushobora kutazarenza 6.8%. Tukiri muri uwo mujyi w'ibijyanye n'imari kandi Jondaniye, mu gitangazamakuru Kigali Today banditse ko Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa yatangaje ingengo y'imari y'umwaka 2026-2027 ingana na miliyari 7,796 na miliyoni 300 z'amafaranga y'u Rwanda, ugereranije na miliyari 6,952 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda ari mu ngengo y'imari ivuguruye y'umwaka 2026. Minisitiri Murangwa yavuze ko iyi ngengo y'imari yiyongereyeho miliyari 844 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda, ugereranyije n'ingengo y'imari ivuguruye y'umwaka wa 2025-2026 yari miliyari 6,952 na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Ati rizamuka rishingiye ku cyerekezo cya guverinoma cyo gukomeza gushora imari mu bikorwa byihutisha iterambere ry'ubukungu, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage ndetse no kongera ubushobozi bw'inzego zitandukanye. Yagaragaje ko mu ngengo y'imari y'uyu mwaka leta iteganya gushyira imbaraga mu bikorwa remezo, ubuhinzi, uburezi, ubuzima, guhanga imirimo no guteza imbere gahunda zigamije kuzamura imibereho y'abaturage. Yavuze ko ingengo y'imari ya 2026-2027 yubakiye ku ntego zo gukomeza kuzahura ubukungu no kongera umusaruro mu nzego zitandukanye zifatiye runini abaturage. Xavier, Minisitiri Murangwa yagaragaje ko amafaranga akomoka imbere mu gihugu hazazamuka ku kigero cya 13.1% mu gihe amafaranga ava hanze hazazamuka ku kigero cy'10.2%. Ibi bikaba byerekana iki Jondaniye? Bikaba byerekana icyerekezo cyiza cyo kwigira k'ubukungu bw'u Rwanda. Yego, reka dukomereze mu gitangazamakuru Igihe mu nkuru igira iti nitwongera umusaruro n'ibyo kongera umushahara bizikora, niko Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavuze agaruka ku bijyanye n'umushahara fatizo. Umukuru wa guverinoma y'u Rwanda yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu cyumweru gishize, aho yagaragaje ko abantu badakwiriye gukomeza gutekereza ishyirwaho ry'umushahara fatizo, ko ahubwo bakwiye gushyira ingufu mu kongera umusaruro, kubera ko umukoresha wabonye umusaruro mwinshi nawe ngo nta kabuza yongera umushahara w'abawumugejejeho. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yatangaje ibyo mu gihe umushahara fatizo uriho mu Rwanda washyizweho mu mwaka w'1974 ungana n'amafaranga
y'u Rwanda ku munsi kuri buri wese ukorera abandi. Iyi ngingo ivugwaho kenshi abantu bayihuza n'izamuka ry'ibiciro ku masoko, nyamara ibyo batahana mu mufuka wabo byo bitiyongera. Xavier. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko urebye uruhare rw'umukozi aba ashaka ko amafaranga yiyongera, ariko wajya ku ruhande rw'umukoresha ugasanga birazamura ibyo akenera ngo akazi gashobore gukorwa. Aturiye mukozi we iyo umushahara fatizo ushyizwe hejuru y'igiciro kiri ku isoko warishima akavuga ati nongerewe amafaranga, ariko iyo urebye ku ruhande rw'umukoresha iyo umushahara fatizo wawushyize ku giciro kiri hejuru y'ibiciro biri ku isoko, ubwo uba wongereye amafaranga yifashishwa mu gutunganya ibikorwa cyangwa serivisi. Minisitiri w'Intebe yavuze yuko kongera umusaruro byatuma imishahara y'abakozi yiyongera mu buryo bworoshye. Ati nitwongera umusaruro n'ibyo kongera umushahara bizikora. Abakozi 10 bongereye umusaruro, umukoresha nawe ntiwamwibutsa ngo abongeze umushahara. Xavier, duhindura ingingo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byagarutse ku rubanza rw'ubujurire rw'umunyarwanda Dr Eugene Rwamucyo rwatangiye kuburanishirizwa i Paris mu Bufaransa kuwa 2 w'iki cyumweru. Muri RFI bati Jenoside yakorewe Abatutsi, i Paris hatangiye urubanza rw'ubujurire rwahoze ari umuganga Eugene Rwamucyo wari warakatiwe imyaka 27 y'igifungo. Mu kinyamakuru Le Monde naho bateje Eugene Rwamucyo wakatiwe imyaka 27 y'igifungo kubera ubufatanyacyaha muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, yagarutse imbere y'urukiko rwa rubanda rwa Paris. N'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byanditse ko Dr Eugene Rwamucyo y'imyaka 67 y'amavuko wahoze ari umuganga i Butare mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yongeye kwitaba urukiko rwa rubanda rw'i Paris mu rubanza rw'ubujurire rwatangiye kuwa 2 w'iki cyumweru nyuma yo kujuririra igihano cy'imyaka 27 y'igifungo yari yarakatiwe mu mwaka wa 2024. Icyo gihe hamijwe ibyaha by'ubufatanyacyaha muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ubufatanyacyaha mu byaha byibasiye inyokomuntu mu 1994. Xavier. Uru rubanza rwe rw'ubujurire biteganyijwe ko ruzamara ukwezi kurenga kubera ko umwanzuro warwo uzamenyekana hagati mu kwezi gutaha kwa 7. Ibyanditswe ku Rwanda reka tubyanzurire mu gihe mu nkuru y'iriti iti Perezida Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma hashyirwamo amaraso mashya. No mu kinyamakuru La Une bati Perezida Kagame yakoze impinduka muri ministeri 3 anashyiraho abayobozi bashya mu rwego rwa diplomasi no mu bigo bya leta. N'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byagarutse kuri iyi nkuru maze byandika ko umukuru w'igihugu Paul Kagame yashyizeho abayobozi bashya barimo mu Rwanda Shyaka Damien wagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo asimbuye Dr Gasore Jimmy wayoboraga iyo ministeri. Muri iyi ministeri y'ibikorwa remezo kandi hashyizweho abanyamabanga ba leta babiri aribo Koloneli Bizimungu Claudien na Zingiro Armand wari umuyobozi mukuru wa REG. Indi ministeri yakozwemo impinduka Jean Daniel ni y'abakozi ba leta n'umurimo yahawe Judith Uwizeye wasimbuye ambasaderi Christine Nkurikiyinka, naho minisiteri y'ubucuruzi n'inganda ihabwa nde? Ihabwa Kajangwe Antoine Marie wari umunyamabanga uhoraho wayo. Abandi bayobozi bashyizweho n'umukuru w'igihugu barimo retired Lieutenant General Karenzi Karake wagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika y'Abaturage y'Ubushinwa, Major General Bayingana Emmanuel hagirwa ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri leta ya Isirayeli. Retired Kano Ruhunga Jano yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Polonye, mu gihe ambasaderi Nkurikiyinka Christine yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Espagne. Naho Tuyishimire Chantal we yagizwe umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda asimbuye Kajangwe wagizwe minisitiri muri iyo ministeri. Ni mu gihe Kanyonga Louise yagizwe umuyobozi mukuru wa Zigama CSS, naho Byiringiro Maximilien umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG. Umurungi Michel yagizwe umuyobozi mukuru wungirije unashinzwe ishoramari mu rwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Turacyari mu kiganiro makuru mu binyamakuru. Xavier, twerekeze hanze y'u Rwanda duhereye muri iyi nkuru ivuga ko akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kasuzumye uko ibintu byifashe muri Afurika yo hagati. RFI yanditse ko mu gihe mu myaka mike yishize umugabane wa Afurika waganirwagaho gake muri ako kanama, kuwa 2 w'iki cyumweru ibihugu binyamuryango byize ku bibazo byo muri Afurika yo hagati bishingiye ku kize. Bishingiye kuri raporo y'igihembwe yateguwe na serivisi z'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Yego, umunyamabanga mukuru wungirije ushinzwe Afurika Marita Pobi yasobanuye ko Afurika yo hagati yateye intambwe z'ingenzi binyuze mu matora akomeye yabaye cyangwa se mu iterambere ryakozwe mu mavugurura y'inzego za leta. Gusa yagaragaje ko hakiri impungenge cyane cyane kubera gukazaha ingamba zibangamira uburenganzira bw'abaturage muri politike no bwisanzure bwa muntu. Xavier, nk'uko Loni bivuga, kimwe mu bintu byiza by'ingenzi bigaragara muri Afurika yo hagati ni uko umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC ukomeje gutanga icyizere mu kubungabunga amahoro n'umutekano muri ako karere. Loni kandi ngo ikomeje gukurikiranira hafi intambara yo muri Sudani kubera ko igira ingaruka ku bihugu byo muri Afurika yo hagati. Urugero ni Chad yakiriye impunzi z'abanyasudani 900, hiyongeraho n'abanyachad bagera ku 300 basubiye mu gihugu cyabo.
ibituma ubushobozi bwa Chad mu gutanga serivisi n'ibikenerwa by'ibanze bukomwa mu nkokora, ndetse ubumwe, ubworoherane n'imibanire myiza hagati y'abanyagihugu n'impunzi nabyo biri mu kaga. aho muri Chad ndetse no muri Cameroon abaturage b'abasivili bakomeje kugabwaho ibitero n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram hamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro itavuga rumwe n'ubutegetsi. Loni ikavuga ko ibisubizo bishingiye gusa ku mbaraga za gisirikare bidahagije, bityo igasaba ibigo by'imari mpuzamahanga byita ku iterambere gutera inkunga gahunda zigamije kugarura ituze n'umutekano. Uyu muryango kandi ugaragaza impungenge zatewe no kugabanuka k'ubwisanzure bwa politiki mu bihugu bya Cameroon, Gabon no muri Congo Kinshasa. Byongeye kandi icyorezo cya Ebola mu gihugu cya Congo gikomeje kuba kimwe mu bibazo by'ingutu bihangayikishije umuryango w'abibumbye. Akasavura dukomereza muri raporo ngarukamwaka y'ikigo cyo muri Norvège gikora ubushakashatsi ku mahoro PRIO cyasohoye ku wa kabiri w'iki cyumweru. Ni raporo ivuga ko 2025 yabaye umwaka udasanzwe mu guhitana abantu benshi kuko wagaragayemo umubare munini w'intambara n'amakimbirane ku isi. Muri uwo mubare ungana na 65 Jean Daniel, intambara n'amakimbirane byose hamwe bigera kuri 29 byabaruwe muri Afurika. Nyuma yayo hakurikiraho Aziya, Burasirazuba bwo hagati, Amerika n'Uburayi. Iyi raporo yiswe Conflict Trends nk'uko byanditswe na Le Soir, La Presse, Africa News, 20 Minutes, France 24, Le Monde, RFI ndetse n'ibindi. Ni raporo igaragaza ko umwaka ushize ubaye uwa gatatu wahitanye abantu benshi kurusha indi myaka kuva mu 1991 ubwo harangiraga intambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'icyari igihugu cy'Abasoviyete. Indi myaka yamenetsemo amaraso menshi ni 1994 kubera jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, n'uwa 2021 kubera intambara yo muri Tigre ho muri Ethiopia. Muri 2025 abantu bagera ku bihumbi 245 bapfuye bazize imirwano cyangwa se imvururu za politiki. Muri bo abagera ku bihumbi bisaga 76 bahitanywe n'ibitero byagabwe ku baturage b'abasivile ku buryo butaziguye, mu gihe mu mwaka 2024 bene ibyo bitero byahitanye abasivile ibihumbi birenga 14. Africa News iti mu mwaka wa 2025 isi yabayemo intambara nyinshi zitigeze zibaho hagati y'ibihugu kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira. Muri La Presse naho banditse ko ubushakashatsi bugaragaza ko isi iri kwinjira mu gihe kirangwa n'urugomo rukabije n'amakimbirane menshi. 20 Minutes yo yaribajije itese turi mu bihe by'urugomo n'intambara kurusha ibindi byose mu mateka y'isi. Mbaze nkubaze, muri izo ntambara n'amakimbirane uko ari 65 muri Afurika honyine habaruwe 29, mu gihe kandi mu mwaka ushize habaruwe intambara 8 hagati y'ibihugu. Uyu mubare wikubye kabiri ugereranije no mu mwaka wabanje 2024. Aha niho kandi raporo ihera ivuga ko uyu ari wo mubare wo hejuru wabonetse mu myaka 80 ishize. Izo ntambara zirimo imirwano yo ku mipaka hagati y'Ubuhinde na Pakistan, hagati ya Afghanistan na Pakistan, ndetse no hagati ya Cambodia na Thailand, kimwe n'intambara y'Uburusiya muri Ukraine n'ibikorwa bya gisirikare bya Israel muri Syria, ndetse n'andi makimbirane menshi afitanye isano n'ubushyamirane bwo mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati y'Xaver. Hanyuma ariko iyi raporo igasoza itunga agatoki Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigaragaza nk'ibihugu bya gashoza ntambara kurusha ibindi ku isi. Tukivuga ku by'intambara n'amakimbirane twerekeza amaso muri iyi nkuru yo muri Actualité CD no muri RFI ivuga ko abahuza batandukanye bashinzwe gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahuriye muri Togo kugira ngo basuzume aho ibikorwa byo gushaka amahoro bigeze ndetse n'intambwe zigikeneye guterwa kugira ngo haboneke umuti urambye w'icyo kibazo. Xavier, aba bahuza b'Abanyafurika bemeje umurongo w'ibikorwa uzagenderwaho mezi 6 ya nyuma y'uyu mwaka, ndetse banafashe ingamba zigamije kongera imbaraga no kunoza imikorere y'ubu buryo bwo guhuza impande zifitanye amakimbirane kugira ngo habeho kujya mbere mu gushaka amahoro arambye. Jean Daniel, inama yabo yabaye ku matariki 7 n'8 muri uku kwezi kwa Kamena yobowe na Faure Nyasimbe utegeka guverinoma ya Togo, akaba asanzwe ari n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Uretse gusuzuma intambwe zimaze guterwa kuva hashyirwaho uburyo bw'ubuhuza bwemerejwe Lome mu gihugu cya Togo tariki 17 z'ukwezi kwa mbere y'uyu mwaka, iyi nama yari igamije kandi gushyigikira inzira z'amahoro zikubiye mu biganiro bya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Doha mu gihugu cya Qatar. Ku birebana n'imirongo migari bazagenderaho mu gice cya kabiri cy'uyu mwaka kizatangira mu kwezi gutaha kwa 7 kikazageza mu kwa 12, abahuza biyemeje gukomeza kunoza imikoranire hagati y'ibiro by'umuhuza, akanama k'abafasha buhuza, komisiyo ya Afurika yunze ubumwe n'umunyamabanga buhuriweho bwigenga. Banashimangiye akamaro ko gutegura no kugaragaza ubufasha bwa Afurika mu biganiro byunganira ibya Washington na Doha kugira ngo Afurika irusheho kugira uruhare rufatika mu byemezo bifatwa, bityo birusheho kwemerwa n'impande zose kandi inakurikirane n'uko bishyirwa mu ngiro. Muri rusange iyi nama nshya yari igamije kudanangira icyizere hagati y'impande zitandukanye, guteza
imbere ibiganiro no kugenzura kw'imyanzuro n'inshingano bimaze gufatwa kugeza ubu byubahirizwa kandi bigashyirwa no mu bikorwa. iyi nkuru yanzura yibutsa ko buri umwe mu bafashabuhuza batanu bungirije Faure Nyasimbe yahawe inshingano zihariye. nka Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria yashinzwe ibibazo bya gisirikare n'umutekano. Sahle-Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia yashinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Uhuru Kenyatta wategetse Kenya yashinzwe gukurikirana ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro yo mu karere. Mokgweetsi Masisi wahoze ari perezida wa Botswana yashinzwe ibibazo birebana n'ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'ibihugu byo mu karere. naho Catherine Samba Panza wabaye perezida w'inzibacyuho muri Central Africa yashinzwe dosiye zijyanye na sosiyete sivile, ubwiyunge ndetse n'ibibazo by'uburinganire hagati y'abagore n'abagabo. ngayo ngoko tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihano byarushijeho gukazwa mu bujurire bw'urubanza rw'abaregwaga kwicira impuguke ebyiri z'umuryango w'abibumbye mu ntara ya Kasayi ari mu kwezi kwa gatatu muri 2017. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Le Potentiel, L'Avenir, Le Phare, Africa News, RFI, Actualité CD na Radio Okapi byanditse ko nubwo ibyo bihano byongerewe, ibibazo bikomeje kwibazwa kuri iryo yicwa ry'izo mpuguke zari mu butumwa bw'akazi. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwo muri Kongo Kinshasa nirwo rwatanze ibyo bihano bikakaye kubo rwahamije icyaha cyo kwica umunyamerika Michael Sharpe n'umunyaswedekazi ukomoka muri Chili witwa Zaida Catalan. Bishwe ubwo bakoraga iperereza ku bikorwa by'imvururu n'urugomo byabereye mu ntara ya Kasai Central nyuma yo kwigomeka k'umutwe wa Kamwina Nsapu waruhanganye n'ingabo z'igihugu FARDC. Urukiko rwakatiye igihano cyo kwicwa abantu 54 baregwaga ibyaha by'intambara birimo ubwicanyi, mu gihe mu rubanza rwo ku rwego rwa mbere hari hakatiwe abantu 49 gusa. Uyu mwanzuro w'urukiko rukuru rwa gisirikare niwo wasoje imyaka hafi 9 y'iburanisha ry'uru rubanza, harimo imyaka 4 ya nyuma rwaburanishirijwe i Kinshasa. Mu bakatiwe harimo abayobozi batandukanye b'umutwe wa Kamwina Nsapu, abishe izo mpuguke za Loni ndetse na Colonel Jean de Dieu Mamweni wo mu ngabo z'igihugu cya Kongo. Mu iburanisha rya mbere ry'ubujurire, Colonel Mamweni yari yakatiwe imyaka 10 y'igifungo gusa kubera ko ibimenyetso byamushinjaga bitari bihagije, ariko mu bujurire urukiko rwemeje ko yagize uruhare mu kuresaresa izo mpuguke za Loni, bityo nawe rumuhanisha igihano cy'urupfu. Uyu mwanzuro w'urukiko ukaba usoje burundu uru rubanza, ariko wanenzwe cyane na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa muntu muri Kongo, ivuga ko abantu b'ibikomerezwa bakekwaho kuba ari bo bategetse ubwo bwicanyi bw'impuguke za Loni batigeze bakurikiranwa n'ubutabera. Iyi komisiyo isanga nubwo hari abakatiwe, iperereza ritarageze ku bantu bose bashobora kuba baragize uruhare muri icyo cyaha, cyane cyane abari mu nzego zo hejuru bashobora kuba baragiteguye cyangwa se baragitegetse, bityo hikavuga ko ukuri kose kuri iyi dosiye kutarajya hagaragara kandi ko ubutabera butaragerwaho mu buryo bwuzuye. Ninde wategetse ubwo bwicanyi, Xavera? Ninde se koko? Ngiki kibazo gikomeje kuba amayobera kubera ko ari urubanza rwabereye i Kananga cyangwa se urw'i Kinshasa, nta na rumwe rwashoboye kugaragaza cyangwa se kwemeza mu buryo budashidikanywaho uwagambanye n'uwatanze itegeko ryo kwica Michael Sharpe na Zaida Catalan. Tukiri ku nkuru zirabona n'ubutabera, reka tunabasomere n'iyi ivuga ko umwongereza Karim Khan yahagaritswe ku mwanya w'umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rw'Irahe mu Buholandi kubera ibirego by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Iyi nkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi birimo BBC, Al Jazeera, RFI, Africa News, News 24, Middle East Eye, The Guardian, Radio Okapi, Actualité CD, Financial Times, New York Times n'ibindi umuntu atarondora ngo abimare iyo jondani. Byose byahurije ku kuba Karim Assad Ahmad Khan yari asanzwe n'ubundi yarikuye ku mirimo ye by'agateganyo guhera mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize mu rwego rwo kutabangamira iperereza ryamukorwagaho ndetse no kugira ngo nawe ubwe abashe kwiregura atitwaje umwanya arimo. Yateye utwatsi ibyo aregwa byose. Xavera yarabigaramye. Ibyo kuba yiheje ku mirimo ye byanatumye aba anakuwe mu gukurikirana idosiye y'ibyaha byibasiye inyokomuntu iregwamo wahoze ari perezida wa Philippines Rodrigo Duterte. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo byatangajwe ko yahagaritswe ku mugaragaro kubera ibirego byo gusambanya ku gahato no kugira imyitwarire idakwiye mu rwego rw'akazi. Muri make ibyo birego Karim Khan ashinjwa kubikorera umwe mu bakozi b'igitsina gore bakoranaga. Icyemezo cyo guhita ahagarikwa ku mirimo ye cyafashwe n'abantu 21 bagize biro y'inteko y'urukiko rwa ICC. Iyo biro ikavuga nanone ariko ko guhagarikwa ku kazi bidatanga icyerekezo ku mwanzuro wa nyuma uzafatwa muri iki kibazo cye.
mu gihe kitarambiranye ibihugu binyamuryango bya ICC uko ari 125 bizaterana maze bifata umwanzuro wa nyuma ku hazaza h'uyu mushinjacyaha mukuru. abunganizi be mu by'amategeko bahise basohora itangazo bavugamo ko umukiriya wabo Karim Khan yamaganye yivuye inyuma icyemezo cyafashwe na biro y'urukiko rwa ICC. bongeye gushimangira ko ahakana ibyo aregwa byose kandi ko icyemezo cyamufatiwe kinyuranije n'amategeko, kikaba ngo kitarubahirije inzira z'ubutabera kandi kidashingiye ku bimenyetso bifatika. kuva uru rukiko rwashingwa muri 2002 Jean Daniel nibwo bibaye ubwa mbere biro yarwo ihagarika ku mugaragaro umushinjacyaha mukuru. iki cyemezo kije mu gihe urukiko rwa ICC ruri mu bibazo bikomeye kuko rwanafatiwe ibihano n'ubutegetsi bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump biturutse cyane cyane ku mpapuro rwasohoye zizwi nka manda dare zo guta muri yombi bamwe mu bayobozi bakuru ba Isirayeli bakekwaho ibyaha by'intambara byakorewe mu ntara ya Gaza. Karim Assad Ahmad Khan w'imyaka 55 y'amavuko yakoraga nk'umushinjacyaha mukuru wa ICC guhera mu kwezi kwa gatandatu 2021. muri 2024 yavuzwe cyane mu itangazamakuru nyuma yo gushobora gushyirishaho impapuro zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu n'uwahoze ari minisitiri w'ingabo Yoav Gallant kubera intambara yo muri Gaza bahatangije guhera mu kwezi kwa 10 2023. Reka duhindure ingingo. Afurika y'Epfo yatangije ku mugaragaro ikorwa ry'umuti wa Lenacapavir ufasha mu gukumira no kurwanya virusi itera sida. ni umuti uterwa mu rushinge ugafatwa inshuro 2 ku mwaka. iyi nkuru ya The Herald, News 24 na BBC News Africa itangira ivuga ko Afurika y'Epfo yatangije ku mugaragaro gahunda yo gukwirakwiza uyu muti ku rwego rw'igihugu hose ku rugero runini, ndetse itangira no kuwukorera imbere aho muri Afurika y'Epfo hagamijwe kwihutisha ibikorwa byo gukumira ubwandu bwa virusi itera sida. iyi gahunda izafasha abaturage benshi kubona Lenacapavir mu buryo bworoshye kandi bwihuse, bityo hikomeze umuhati w'iki gihugu mu rugamba rwo kugabanya ubwandu bushya bugera ku bantu bari hagati y'ibihumbi 140 n'ibihumbi 170 ku mwaka. ku birebana no kuwukwirakwiza, icyiciro cya mbere kigizwe na dozi ibihumbi 37 za Lenacapavir cyatangiye kugezwa mu mavuriro 360 aherereye mu ntara 6 zifite umubare munini w'abandura virusi itera sida. mu gihe guverinoma yakiriye dozi ibihumbi 912 zaguzwe miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika, imwe mu miryango ya sosiyete sivile ivuga yuko hakenewe nibura dozi miliyoni 2 za Lenacapavir kugira ngo zibashe guhashya ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Afurika y'Epfo nicyo gihugu kibasiwe cyane kurusha ibindi ku isi n'icyorezo cya sida iyo harebwa umubare rusange w'abanduye. ubu abantu barenga miliyoni 8 bafite ubwandu bwa virusi itera sida aho muri Afurika y'Epfo. iyi ni imwe mu mpamvu zituma iki gihugu gikomeza gushora imari n'imbaraga nyinshi mu gukumira ubwandu bushya, kuvura abanduye no guteza imbere uburyo bushya bwo kurwanya icyo cyorezo. iyi nkuru yanzura ivuga iki Jean Daniel? ivuga ko ku ikubitiro mu gukoresha uyu muti mushya wa Lenacapavir, Afurika y'Epfo iteganya kwibanda ku matsinda afatwa nk'afite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida. muri ayo matsinda harimo abakoresha ibiyobyabwenge bitera mu nshinge, abakora uburaya, abantu bihinduje igitsina, abakobwa bafite hagati y'imyaka 15 na 24 y'amavuko, ndetse n'abagore batwite cyangwa bonsa. yego, reka dusoze ikiganiro cya none dusoreze ku gikombe cy'isi cyatangiye kwa 4 w'iki cyumweru kikazasozwa tariki 19 z'uku kwezi gutaha kwa 7. L'Equipe, Africa News, Africa Sports, Super Sports na France 24 ndetse na RFI byanditse ko iki gikombe gifite amateka yihariye kubera ko aribwo bwa mbere kibereye mu bihugu bitatu aribyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. kikitabirwa kandi n'amakipe 48 avuye kuri 32 yari asanzweho kuva mu 1998 ubwo cyakinirwaga mu Bufaransa. ni nabwo bwa mbere kandi Afurika ihagarariwe n'amakipe menshi kuko ubu ni amakipe 10. umukino wa mbere ufungura iki gikombe wabaye kuwa 4 w'iki cyumweru muri Mexique, maze ikipe y'iki gihugu yitsinda 2-0 ya Afurika y'Epfo. uyu mukino wibukije undi wahuje n'ubundi ibi bihugu byombi mu gikombe cy'isi cyo muri 2010 cyari cyabereye muri Afurika y'Epfo, ari nabwo bwa mbere cyari kibereye kuri uyu mugabane wa Afurika. icyo gihe amakipe yombi yaguye miswi y'igitego 1-1. Stade Azteca yakiniwemo umukino wo kuwa 4 byari bibaye ubwa gatatu iberamo umukino wa mbere w'igikombe cy'isi nyuma y'umukino wafunguye icyo mu 1970 n'icyo mu 1986. ubu muri iki gikombe cya 2026 cyitabiriwe n'abakinnyi
abakinnyi hafi 1250 bo mu makipe 48 bakazakina imikino 104, naho ikipe izegukana igikombe izaba ikinnye imikino 8. Argentine niyo ifite igikombe giheruka cyo muri 2022 cyakiniwe mu gihugu cya Qatar, murabyibuka. Ku mukino wa nyuma Argentine yatsinze Ubufaransa penaliti enye kuri ebyiri nyuma yo kunganya ibitego 3-3 mu gihe gisanzwe. Ubu rero nk'uko twasoje ubushize turakibaza tuti ninduza kijana. Turanabashimira cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Njyewe nari Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ninduza kijana akawa mugani w'umuhanzi Rafiki Mazimpaka Coga Style ubiririmba nyine mu ndirimbo ye yise igikosi. Ni nuko twanzuye. Ciao ciao.